Ala, sana ako nagbibigay ng regalo. Babalik naman kami dito. Apa dari nola na kadana kita bukod. Tentang sini bakla niya kapula Australia ki agit ititirag regalo. Opos. La? Ay, Oh, pa. see? Bigos ka lang. Doon din. Madam pag-reveal. O pag-reveal. Ayan, la. Lotion. Ada lotion mo. Lotion. Flawless you. Pampa. Pampagalis. Ala. Walang gama. Sagana ko. Hanapin nagyan na. Kanang ngisit kami juuki na. So kasi to, kasi whitening flawless ganyan. Nyeta. Rumbo ka sagam gamitin pampaure. Haan. Ano ba ito? Ano pa? Awanin. La. Ipakita mo yung branded nga ba mga nagapoy Australia. Pakita mo ane, la. La. Siya po si Ate Malu. Oh. Si Maring Camille nyo, nagpaiksi na ng buhok. To. Siya si Glyza. Glyza Cementado. Pinas ka ito yun. Yan ang talagang maganda pa sa amin. Gusto ko damdama agbikila ko. Charo, bye! This is Rabia, San Mateo ko naman. This is Rabia, San Mateo. Sirabiya sa Mateo, ukik agbabasa. Tudokin tinota, no agmagana. Thank you. Oh, si Post. Post ka ah. Hindi ka niya pakadyan, Post. Ka, partaka. Oh, siya. Magnakataan na lang din eh. Oh, siya. Babae, oh. Binibining Pilipinas, number 1087. Talent portion. Sige ah. Talent portion ko maan. Isa lang talaga yung talent portion. Wow. Mas nakuha tayo gayon. Production number. Production number. Binibining Pilipinas. Ha? Si Camelo muna bakas din dito. Si Paul Lata. Ni Paul Ito number 1 pa ilang. Ni Paul Lata. Number 1 la? Pwede ka tinaarte. Number 1 pa ilang na ni ala. Number 1 pa ilang ni oh. May kano, may kanto. Nala. Okay na, 50 pesos. Nagpirdi da gamit. Hinggan ane. La? Ay ka rin dati sinela. Bukal ka ng chinelas, ano bongga? Ni Paul Lata. Yung kinina, may sakang ako ginamit.